Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, a winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata. Ti programa nga napauluan, lakip, ti napalabas. Anya? Abo ka dito na ramidam, Wilmer? Kanya na kita sa wanda kita nga, impakim nga rawatan. Mama, yan tangi ket saan nyo nga maawat ni Alma? Ngagbaling nga asawa. Saan nyo nga maawat? Ngagbaling nga manugang nyo. So naseset langin, nagtalawak. Nagtalaw ka? Kahit mo sawan? Kayat mo na dyan nga waitress nga miti siyak nga mismo nga inam. Di ba kas dawak namin ka na kayo, mama? Kat naggapo kayo mat itirigat. Ngim apay nga ita. Aglang nga kat nagputputsura kayo nga mata, pobre. Mama, ipatpatag ko ni Alma. Ure may salang nga waitress nga magbagayo. Wilmer! Uso-usaram nga dito panunot mo. Doktor ka. Siyak nga mamang mo, nagbalin nga doktor. Dedi papang mo, engineer. Ni ading mo, nurse. Doktor ka, makiasawa ka lang timay sa nga waitress. I'm sorry, mama. Ngam na kay kadeng ako. Ni Alma, tibiyag ko. Ni Alma, tiragsak ko. Isu nga mapanak, iti dan nana. Mapanakon iti balayda. Tingkay nangigan papagayam ket may sala nga paset ti pagkasalitaan ni Wilmer iti Lawag City. Hente pinauluan iti ni Alma. Asin nung amin ni Alma? Ni Alma nga waita ka nung waitress. Ket idinto ta ni Wilmer ket may nga doktor. Pengada. Kasano lang anya lang ti adda ken ni Alma takay kayat ni Dr. Isuna. Nga kabaylan na payong supyaten, supringan ti pagayatan ti doktora nga inana. Papagayam mi manabdama intay to ituloy nga ibasa dati ababa nga lagip ti napalabas ti pagayam tayong Wilmer iti Lawag City. Dahil ito may ikalimang lagip tinapalabas, iti Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayin kini Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii, kendi program at nga lagip tinapalabas, iti Action Radio, TCJ Silawag. Iti banang matmaton ni Station Manager, Attorney Nick Malasig II, nga pangabakan nyo kadagidag kakadakela premyo gamot ta in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. On and managed, on certified, on licensed and certified food handler in Hawaii, on and managed by Reynaldo Rey Fiesta, dito Honolulu, Hawaii. Dahil di madaman ngagbibuya ita, dito yung agundaway, paki-share, paki-like, kahit nungas pagkaligan, tasang kay pa nga nakapag-follow, iti page ni paring Ray nga Rey Fiesta Centennial Award, paki-follow. Numit iti YouTube channel, tingin kapakangigan, iti tayo yung video, i-like yo, i-share yo, sayo, i-like yo, sa kay subscribe, nusang kay pa nga nakapag-follow, nakapag-subscribe iti YouTube channel ni parang Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for a $1 Million Amazing Story YouTube channel. Tidog sila unay. Okay, gamsat. Anangal daw ita? Friday morning, June 5. Isong intermigat, may ka-indem to nga lagip tinapalabas din ta ibasa sa atin tumaamuanan. No asin no ti first weekly winner. First weekly winner. Best letter of the first week idi bulan ti June.
Madan, fifth grand finalist tayo ni Kako. Denggan naman datoy awis ken panagyaman ni Kako. Congratulations! Iti fifth grand finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, awan sa balinusan nga ni Christopher Kiano Tagorda Tabayay, a.k.a. Kako. Iti panangisurat ni Binilda Pantalyon Pakulan, iti poblasyon Santo Domingo, Ilocosur. Denggan tayo, ti panagyaman ken awis ni Kako. Jakmas balan ti ragsak ko, tatoy pakasaritaan ti biyag mi ti nangabak. Ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Yan, awisan na kayo ngagsurat at mapadasan nyo met ti mangabak. Kaya da kayo nga daan iti success story. Nung ako na nga success story at nagrigat, adong nga rigat ting kayo nagpasaran, sakbay nga nag-success kayo. Yeah. Kasi laki ni Kako. Naulila ti ama, nagbarbartek ti inana, imisudang nagkapsat, nagbalindang working student. Nagpuspusipos da ti Letson, ita poblasyon, Santo Domingo, Ilocosur, yan da Nara Merced, Pakulam. Okay? Ket, madamak pala nga gisishare. No, mabuya yo dito pakasalitaan ni Wilmer nga napoluan tayo ni Alma, yung kaya tumit lang ko ha. Napimpinas mo lang yung kaya tumit lang buyaan. Into no 12:30 aging ganat alas 2, iti programa tingang lagip ti palabas, iti Action Radio TCJC Lawag. Kagayam kinamsat. Okay ba? Okay. Tararan. Madamak na lang ako ang ag-share. So nga, madamdama, ituloy tayo ito dati ababa nga pagkasalitaan ni Wilmer nga pinauluan tayo ni Alma. Asin no ni Alma? Isot nagbaling nga title na. Cherereren, chereren, cherereren, tarararararan, cherereren, cherereren. Sir, programa ka, nagur ka. Madama, nag-share. Nasika ko mamay ka, nag-share ka, di mangit ko ma. Oo, matsalpong ko, sir. Ay, buhay. Pagluksong mo goong, lalok din ngayon na po'y, kanandig iti agkakapoy. Chererereraram. Sige, takar din. Chereraran, taran, tan, 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 tan. Sige. La 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 la. Ada ka din ang buibuya? Ada ka din. Adan. Ni Erlinda Panterosete na sapa man itangim hanga nakabuyo ti IKL iti Kalman. Apay hanga nagbuyo ti IKL iti Kalman si Erlinda Panterosete. Ada nang pasyar ken ka? Hanggang nakabuya di Kalman, ti IKL. Ngim na sapa ita nga nag-ring so madaman nga agbibuya kada tayo. Okay, kablawan naman nag-birthday itangal daw. Happy birthday ken ni William Locson iti Baguio City from Jerry Locson iti Magsinggal Ilocosur. Advance happy birthday ken ni Mama Gina Magaway iti Kabusligan Bacarilos Norte from Shari and Syra. Jonel Valiente, advance happy birthday dito Spain. Kasama tayo ken ni Mako Makoy. Monsalud dito Crispina Baneros Norte ken ni June Pagaragan. Into 10 ken 12, advance happy birthday ken ni Maureen ken ni Reggie Barcena di Barangay Sawang San Juan Ilocosur. Kasama tayo into 10, advance happy birthday ken ni Efren Dagio para itikanagan from your wife pa Susan, from your daughters Erica and Jennifer. Into 11, advance happy birthday ken ni Ami Ruiz dito'y Lubot West Talinga, Lawag City. Into 12, advance happy birthday ken ni Reggie Barcena dito Barangay Sawang San Juan Ilocosur. Kasama tayo ken ni Encarnacion Coromeng iti Lawag City. Andy Lacari iti Hawaii ken ni Dante Ramos iti Hawaii ken ni Jerry Yel iti Hong Kong. Into 13, advance happy birthday ken ni Esther Acorda dito PPS Bacarilos Norte from Milagros Mila Ruiz Padilla. Antonia Balila Pascua iti Marikina. Greetings coming from Janet, Singapore. Advance happy birthday. Into
15 advance Sabbath day kini Mila Paduas Pascual iti Australia. Ken into the 16 day Lipatan advance Sabbath day kini Mami Merlin Pascual Ruiz into the 16 June 16. La 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 sinabay. Into no 17. Into no 17 advance happy wedding anniversary kada Kagawad Hill kani Mrs. Aurelia Castillo dita Kabungaan B, Lawag City. Anniversary tanto man. Aya. Okay? Inting haro din, ituloy nga, oy, dagi dita ka Hawaii. Denggen nyo dito. Naglukatan ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid tapay iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tag-order iti small, medium, ken large pans. No ag-order, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. On and managed by Reynaldo Ray Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Yum 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 Letson, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata in Hawaii. Dili na dumapay nga madawan nga biboya ka kita, Twin Erlin Stabilio dita Hawaii, kastamatan kini Tessie Serrano dita Macau. Sino pa ni Erlin Tapantirosete, ni Tessie Serrano. Tessie Serrano. Okay? Na 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 na. Di kita kapapsat, di kita mabuya, makita tayo tinaganda. Numan pa'y adon di kita bibuya. Hindi nga, oy, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. Hana maliwain tagdingag. Ora i-replay na no ka. Kita denggan na abuyain na talaga. Dato'y ababang lagip tinapalabas. Dito'y page ni paring Ray nga Ray Fiesta Centennial Award. Tuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Centennial Award. Ulitek, oray mangigyo dito'y ababang lagip tinapalabas ni Wilmer Itlawag City dito'y ingay tumaladenggan. Itinapimpindas sa panakaibasa na Intuno Aldao 12:30 hanggang alas 2. Iti DCJC Action Radio tilagip tinapalabas. Ituloy ang rod nga ibasa dati ababang lagip tinapalabas ni Wilmer nga pinauluan tayo ni Alma. Duha kam nagkapsat manong name ni Carmen Ketsiak tinauna. Naulila kami ni Tama manong naming ang tiwagpintasan na ket agpadpada kami na professional. May sak nga doktor manong naming. Idinto tamay sa nga nurse ti kapsat ko. Di mat mama retired doktor isuna. Naman pa'y nagretiron ngem no adda makasapol serbisyo na. Siyempre ipakat na ti profession na. Idinto tari di papaket engineer. Naimula iti panunot mi agkabsat manong nemi. Nga masapol, nga di kiti agbalin nga nobya, ti agbalin tong asawa mi kat professional matlaeng nga kada kami. Kas kini Carmen, doktor isuna ket engineer manong nemi ti boyfriend. Kinabudno na kayat kumaan ni Carmen nga agasawa da iti boyfriend ng ngem. Siya kakit siyak tinoona, siyak mandatong mo nagasawa ako na. Jack pala idi na addaan iti girlfriend. Jack mo. Kaadumat di ba nung name iti kiti napipintas, professional, nga agkras kanyak, ngem saan kumat awam ti mariknak ngayat kadakwada. Aginggang iti may isa nga gundaway, nga ni Gardo, nga best friend ko, may isa nga businessman, inawis nak manong name iti may isa nga resto bar. Kula na kanyak, no resto bar, ket
dagiti waitress tag-serve awan GRO. Ngem, no, ti resto bar ket lalaki itagi-serve at the GRO. Ngem babae may tagi-serve manum nemi ket may sakadakwada ni Alma. Maragsakan na kamakamamukin ka, Alma. Kasta mukin ka, sir? May sakagayong na doktor? Sumet ni Gardo, ti best friend ko, may sa businessman. Napindas ka, Alma. Among ka di nga, ito pala nga makarik na kiti ayat? Bula. Magbus-gusto aklawan ni tirasarang sa nga katawa ni Alma, ket makitak manong nemi tina urnus, ket napudaw ang ngipin na gabot nakadakder ket nakatugaw ket nagkatawa makita ka mismo ti uneg tingiwat na manong nakadaldalos perfect. Naalak nga rod ti number, cellphone number na nag-friend request sa kiti Facebook manong name inaccept na. Naging nga iti pa nang tawag ko ken kuha na dinikahakisunan. Manong name inem nga bulan nga inarim ko ni Alma aging kang inaklunan ti panagayat ko. No pa'y ulit-ulitin na, Doktor, saan nga may kalikan ka? May saklang nga waitress. Saan nga after iti profession. Wano ka sa saad ti biyag ti may nga tao. Basta nariknak, ipatpatig ka. Ipatpatig ka unay-unay. Ada clinic, ada private clinic ko, ada jabalay, no sana ka naka-duty di hospital, adak sa dyan. Kada ada problema sa lunat mo, sa lunat ti pamilyam, umasatig ka lang kanya. No saan ko akaya ti sakit, i-recommender kayo matkaragit ti gagayim ko nga doktor, nga concern karagit ti sakit yun. Ada nga rin sakit ti puso kay. Abay. Agayata kiti may isang doktor, idin ito waitress lang. Naarakop ko manong naming nga naramanak nga niyanam dagiti bibig na kitanyan nga nagimos. Imo na nga niyam amunak kada ginaganak keng kuwana. Napakumbabada nga agsasao. No bang pa'y samot nga makuna nga nakurapay da. Abi nga saan nga nagturpos ni Alma ti kolehyo. Abi nga nagbalil lang nga waitress. Kad makita kat napindas met ti balay da. Langada mo tinasaliwanwan. Nimapi nga ta. Ngayon di magusto ak launay manon nemi kata napakumbabada ama kisasayita. Nang runa di kita naganak keng kuanak hindi di kaabsan. Ngayon di yam amokon ni Alma kini mama manon nemi kiti bagag keng kuanak nga may salaing da ito yung waitress. Sanya? Agang angaw ka kadi? Ha? Dr. Wilmer? May saka ka doktor din to ta. Waitress lang tayo mamum kanyak ng balintong manugang ko. Kinang baling nasawam. Saan nga mabalin? Ma, kahit kung ipalagip ka na kayo, nga nagtapo kayo matitirigan. Kahit yung ka di nga isalaysay ko ulit. No sino kayo di? Saan nga nas kaneda? Pasis pas? Abi ka sa pa nagsasauyo, nakatangtangig kayo. Di apulos amot pa ko. Dahil ito ti kayat ko. Abi suro na ko ma. Asino kayo ini? Agpadpada kayo kini papa, dahil papa nga working student. Kagapotang, saan kayo makapaggandan? Nagtrabaho ni papa ket sika, iti tinulungan na nakapagturpos, iti kinang doktor. Kalpasan na, tinulungan met ni papa, tapno nagbaling na engineer. Nagtinulong kayo, nagapu kayo di baba. Ngayon nagsasao kayo, kasla diyo among at alyawan tinagkapuan niyo. Nga siya ti kalakalabanin mo, Wilmer. Naglagay pa yun, ada tulag. Kung may saka professional, laskan mo ta professional, tagbaling nga asawa. Di ka mabayin, may saka doktor. Mama, I'm sorry. Mabayin akong kani, Alma, tamis mo nga sangwanan na kit bagayo amdi. Tapno mamuan na. Nga saan nga may kari? Wilmer, mabana kon. Mangal daw tayo pa eh.
Hala, mga onda ko kayo. Ngayon saan nakakadyak kaya ti sumawong ka na kayo. Manong name na pasamak nga ro da kasta. Kini di awanin ni Alma. Nangikad din nga. Indrubat ko na kita ruwatek manong naming kit ditoy nga pumanaw ako. Irinto ta, kastaon ni pongtot ni mama. Sige, pumanaw ka na pumanaw ka. Napatpatag ka din na dyan nga waitress gamit siya ng inam. Sige, pumanaw ka. Manong naminas daaw ni Alma ilukat na tigate. Doktor? Ang gamit mo? So, manula nga rawatek. Nagtalaw ka sa dibalay. Kinayakayat na? Ngam ni mamang mo? Handa ka ta sa wen nga pimanaw akon kat saan ko nakayat ni mama. Mamang kong tulata. Ngam kayat ko lang ipanagnek kini mama nga nakasaganag amang ilaban ti panagayat ko. Sumar ka nga ro, doktor. Ang Wilmer sweetheart. Kaya nagsasango kami manong nami siya ni Alma kan di kinaganak kan kuha na kan kaapsat. Doktor, Wilmer ko na ilatan sa kanya. Sir? Haman nakarot nga wawakan di sir. Mamati kami. Nga talaga nga nakasagana ka nga ilaban ti panagayat mo idanak mi. Meaning, iba't patig mo ni Alma. Ni Alma, nga nagpamarang lahi nga may sa nga waitress. Pamarang ko na yun. Alma, napimpin sa akin di anak no, sikati mangilawlawakin ni doktor. Doktor, Wilmer, kadagitoin nga panawan, narigat ti may sagmak. Nakarigrigat ti agladaan ka po kinayat. Tasante nga amuti pudno kinatao ti may nga tao. Ado na kita kararim kanya. Ngam si kalayang ti namang pitik ti puso. Kad inikang ka ti may nga panubok. Nga nalasatam. Nagbeso nga hindi na mamunak at may ka waitress na tumultulungak. Iteres tubar. Nga kukwa mi mismo. Ni papa kini mamati pang manage. Resto baraket sa alang nga dito lawag ti ayan na. At dapay vegan kandi dagupan. Talo nga sana. Ken kang runan ti amin, doktor. May saak nga university professor. Mangisursuruak iti universidad. May saak nga licensed professional teacher. Habay, baga di mo yung baga, hindi kinasarita na ka ni mamang ko. Abay. Kasit deta ti panobo. Siyempre, numaamuan ko man ni mamang mo kasi at profession ko. Kinayat na. Ngayon kabotasan na ang kong baga, kahit ipapilit mo met latang siyak ti kayat mo meaning, talagang ipatpatig na. Agasta kayo. Masaplo nga ng maamo ni mama na ito eh. Ay, ipakamong kinimamang mo. Kahit no talaga, nga kayat nan, ti anak mi, di, umadan dito, tapno pagsasalitaan tayo, ti kalay sayo. Tinawag nga ron ni mama manong na yung, yabay! Ma, agpakumbaba kay kuman. Please. Dati ka nga napakumbaba. No, apik din ang balin kayo nga natangig. Lagi pa nyo kuma, atalyawan tinagkapon nyo. Tinagkasuro kasta. Kuhan papa, mama, saan na po nga waitress laing ni Alma? Ni Alma? Nagpamarang laing. Sinubok nak lang. No talaga niya patpatig ko iso na kinakasagana ka mangilaban di panagayat ko. Kinabudno na di dress to bar nga pag waitress na kita. Tungul-tulong laeng. Kuka daray jay, adaan ka no talong sa nga.
Di kiti naganak kang kuha na timang manage. Kang ganoon ti amin ni Alma ket may nga licensed professional teacher. Mangisurusuro iti may nga universidad. Ala, ala. Eh, kasanuro din iho. Ala, mabain akon. Kaya tiyo, kasarita yun na. Ket kunada, nanunas ken nget, umay kayon ditoy, tapno mapagtutulagan ng tiya, kanlay sa amin. Ay, kasarita bang ngarod, iha, iho ko na kuma, ni Alma. Itad ko kang kuwana. Ni speaker ko manong, hello, doktora. Alma, Alma anak, masensyakan ka niya. Ala, joke mo nga minamukas ta, sa may sakit na kalipat ka talaga. Gusto ti ko na ni, Al, ni Wilmer, anak ko, nalipatak, tinapalabas. Di ako na mga talyawan, tinagkapuak. Ay, may sak madidi nga working student, nagtinulong kamlaeng ka di pa kondos ka po nga. Eh, nagbali na ka doktor, ka engineer medicine, ha? Pasensya ka niya, ha? Pasensya ka. Eh, danon mo mat, iti sa panagbabay, panagpakawan ko ka na iti parents mo. Katruin, umay kami nita, tabag sa salitaan tayo, tikalay sayo kay ni Wilmer. Hindi ababa nga panao, manong name da kaming matlayang kay ni Alma. Intuloy ko, ti kinadoktor ko, manong name. Kaya intuloy mo, ti asawak, manong name, ti profesyon na, intuloy mo, manong name. Dagiti naganak keng kuha na tinegosyo na. Ada talungan anak mi, kadadamat ng asawa, manong name ni Carmen, ading ko, naragsak ti binangon ta nga pamilya. Manong name, dito nga rin ti pagkasalitaan. Kan sabi ko, manong name, tanda na ibatik nga alal, paulidan, kan pagsarmingan ti biyag. Ito nga natagyaman nga pagayam mo, Wilmer, Itilawag City. Thank you, Wilmer. Thank you mat kada nagbuya dito ni Bachuchay. Bachuchay. Ayan, mata pobre, kan saumat nga kuha ko na. Ni John Jacob Bagawisan, Mila Milyare, ni Solidad Nilo. Hello, Solidad Nilo. Kani Albert Nilo and family. Mila Milyare, Bachuchay, John Jacob Bagawisan, Mila Milyare, Erlinda Panterosete, ken ni Erlinda Estabilio, Josephine Estango, thank you kada kayo. Ni Abalayan, Merly Pambit Ballesteros, thank you Abalayan. Cheren, ken daduma pa nga nagbuya. Madamdaman laing kapsat inaklaing mangan, agsubliak tumatlaing para itidir manong naming a program tayo. Thank you for watching.